Daytan kaka? Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O Daytan kaka? Naimbag nga orasyo amin, papagayam. Sakbay na, agtoy pa ni Auntie Jor. Thank you. Kablaawan ken ibasa tayo man ti comment ni Pagayam Romeo Kabungason. No niya din ay surat Pagayam no mali uno correct basta ibasa milatan Pakumustak man, ma'am, sir. Ti kasinsin ko dita Cagayan manang Yoli batit lakay Jami Bong. Kunamot ni Pagayam tayo a Salvador pa club ay apo makapaalek unay daytan kaka. Jay may samot a comment na nagmayat adeng denggen ti drama yu unay daytan kaka. Thank you so much Papagayam ken kada kay amin ana ayata dumdumngeg ken ag comment dito drama tayo nga unay daytan kaka. Ket ita adtoy ti pakasaritaan ana pauluan. Napaluom nga ayat. Ditoy drama tayo unay daytan kaka. Kaanakan. Ada mayat makiam-amukin ka. Adalaki di lang na, uncle. Ikademan di kastagalan mau, Alma. Basta tao, adalangana. Diyan ka nagkamali, uncle. Saan nga amin a tao kat gwapo? Asino aya day ta a taong ibagbagayo, uncle? Taga-kabangibang nga ilay ni Sir Ricaw. Baknang rayay. Diyan ngay akin ko ko tidakala panganan nita kabangibang nga ilay. Diya kaya tibak ng uncle ta nauyong ka no? Saan mo akid ngan, saan mo pa yan nakita kung nakalangan? Depende iti tao na ita. Adamat marigirigat ang nauyaw. Depende iti tao na ita. Diya kaya ti makiam-am mo kadagiti kakastatat tao, uncle. Diya ngamin kaya tibak nang. Marigrigat nga raw, ti kayat mau. Tapno agrigat ka nga agnanayaw, kasta ka day. Nasaysaya at laang tagrigat itagnanayon, ngam ti makidin na itinauyong. Namnamaam nga raw, nga sawaan na ka. Makiam-am mo lang, Mike, unay daytan ka. Masurunakin ka ita ito naputod di saritaan. Ita ituloy tatag sarita alma kaanakan. Ket pangaasem ta dinak pilosopwain. Ni Uncle Mut, ibagbagak laeng Mut at daariknak. Manutawon na aya, di ibagbagayo. 46. Ay, lakay Mut gayam, saanen? Saan alakay tilangana ken boses na? Kaslag taon na ti 20 no makitam. Ang mga no bakit ka pa itilanga Diya kayat, Uncle. Naturay dagita atat tao. Saan mo akad ngan kunakmait? Maday ti judgmental. Diyos kaya, tapno kadngam ti may sa tao. No kadngan da ka ngay mat, iti nalablabas ngam iti amaw. Uncle? Makiam-am mula ang mat. Ang mga nuray tanti mangyaon kan kay ti rigat. Kat skan tumatan ti tumulong ka lang iti marigrigat. No, saan ka ta mangiruruman Ay, unay daytan kaka? Lalaingam kit diti sumangoy ti dayjay abak nang nasingpot dayjay ken nataer. Ay, urit ta namutten Apay aya takastam atap ka iti tao. Imbag pa dya atap nga animal ta mapaamaw. Anya? Atap nga rod, naamo kay din? Mapaamo nga rod. Apay no da kayon tagpaaram, anti? Anya manen nga agpaaram nga ibagbagam. Kano bakbakitan na ka? 55 ti taon ka. No kasadarak lang da dya ari ko mabalay na kayat kumat. Nang runa, kat adda mabalin na. Sa nasingpet ken nataer kunakmanan. Anya apay lat sa pulam. Tay marigrigat. Amang disnugto ken kay tinuras. Unay daytan kaka. Madimot anti. Jak kayat. Makidinis nugak mo ano kasta.
Isumet, akit kitaan mi kinangkel mo ti pagsaya atam. Ta awan ka nga rodon dagiti dadakkel mo, kabsa me. Ta kabsa mi ni nanang mo. Isu akit kitaan mi mo ti pagimbagam. Sige anti, makiamam mo akto nga rod. Ngam, siripak tupay tilangana, sakbay arumwarak ang makisangaw. Ayo day-daytan ka agad. Guys, anusan talatan ngay aywon kun kasarsaritan ni Alma. Bareng mayat tumut laeng. Kabagays. Saan tapay nga isangaw no saan pa'y nagbalay tirik nana? Tapno saan mo't kababain kin ni Sir Rico. Kapilitan ta inuubing mo't ngamin ti ammo ni Alma. Kasta talaga. Isungarod ang masapul ti panaganos, no, maipapan itinapudno nga ayat. Ano san ni Rico apaluuman ti ayat ni Alma? Talaga mo gamin na kursunada na ti kaanakanta. Napintas ni Alma, manipod tok-tok ng pababa. Isu nga adaw ti agkursunada kinkuana. Ang di kababalin na nga inuubeng ti pagatrasan da. Naiday-tam ka. Alma, kanakan. Saya hatam ti sumango ka ni Rico ta kababain mo. Agpakadisinti ka. Di ka agkayang-kayang agtugaw ang makisango kinkuana. Unay mo't agkayang-kayangan, Uncle. Kasta mo ti style mo nga man. Ipaspasigod ko laeng tapno saan nakababain. Ka di, Uncle. Amok mo't da kayo mo't. Alangan mo't, akayangak, tijak mo't unay am mo. Unay daytan ka. Very good nga ron. Ta amom dayta. Unay daytan. Kumustan, Alma? Okay lang, Mat, sir. Di nag-awagan iti sir. Rico ko namlatan ta sa anak mo't anangato a tao. Agpapada tayo lang, Mat. Saan tayo ngagpapada, sir? Baknang ka, pobre kami. Sana day tatikit kita, Alma. No di kat ti akin unag alanga. Kan siyempre, kastamat tan ti akin roar alanga. Anya di ko namang akin unag alanga? Tay tao anapakumbaba kan na emma. Kas niya iti mayat abuya para kanyak. Kasta ka di? Uwan Ulbud ka mat, sir. Kita magalaw-gawak. Ibagam kit din an emmaak. Amok ana emma ka. Style mo laday ta. Kan naragsak ka abalasang. Maray awak ken ka. Si kamot. Anya kumamot nga ti pakaray awam kanyak. Tila bagbagamot. Sa anak ana emma. Amok ana emma ka. Napakumbaba, napintas, ken na emma. Na emmang ibagbagang galaw-gawak ko nama. Style mo laday ta. Ngam tipod mo kinataom ket saan? Haman. Sa anak ka napintas. Sa anak ka na emma. Sa anak mo't anak pakumbaba. Nalalaing kakit din, ngamit bagek. Unay daytan ka. Ipapilit nakit din, ana emma, napakumbaba kan napintasak. Aguuyong mat. Di ka pa'y agyaman, ta kasta ti panagkit-kita nakin ka. No sa balila ang alalakay ay pinabainan na kan Ha? Wano saan? Makiapa na pa'y kidikin kan. Ni Rico kat saan? Nakaananaw sa klasit baknang. Umis-isem lata oray anya ti bagbagam. Sapay nagdaar no umisam. Makapainlab. Ha? Uncle, mainlab kay ti pada malalaki? Apay agdalahim, Uncle. Awan mo't Ti kayat ko asawain. Nakalaglag ang tiriknak iti tao akas jay. Nakasingsing pa. No babae ko makit nagimma. Apay di mo madlaw dagi dya kababalin na. Makita napatanor ni Rico iti nasaya at asursuraw. Di mo madlaw.
Madlaw kumatkit di. O kag, nakasagana ka nga rodan amang sumbat ken ko ana. Ay, saan mo ta, Uncle? Lokasta, pinaaymaw ti ayat na. Anya nga ayat nga bagbagam mo't, Uncle. Awan ti ayat ng bagbagana kanya. Unay daytan ka. Ay, kababain mo't, sir. Agsubli-subli kayo, ngawan mo't maganganab yaw. Sana ka maawanan ni kinamnaman, ana. Pasensya kayo na, sir, iti kaanakan may. Kas jela ang dayjay, ngam saan aluko. Wena na, amok na ita. Nasingpot niya alma, ngam ubing-ubing lang amin. Wen nga road, sir. Excuse me, nana. Kasi ti masansan na ibagbagak, isardang niyo kuman ti mga awag kanyak ti sir. Takasla nagadayo ti bait tayo. Dak kayat ti kasta, kayat ko nga ibilang da ka nasingad agayem. Rikolatan ti awag yu kanyak nana. Nasaysaya at mutla adenggan. Isu nga road, no isu ti kayat yaw. Kat ulitek, sir, ay riko gayam. Pasensyaan niyo kuman akanayo ni Alma. Sana parikot day tanana. Daytoy ti maibagat. Nasingpot nga Alma iso kayat ko agayem. Nagsaya aton, sir, ay isterika ay unay daytan kaka. Guys, awan ti madlaw mo ko ni Alma. Ada, saan mo tan agalaw-gaw launay? Pudnot ako nam. Saan nagsaya at ti panagam amuda kandirikaw. Adaw ti nagbaliwan na. Kan makita nga da nasursuro na kandirikaw. Di na pailang amin pagdatunan. Damagan ta. Unman, maganatan akon ang mga mo no nagdatunan ni Rico kenkwana. Uray siyak ka ba guys? Isuda ko man. May unay daytan kaka. Un kuma. Ala, kasarita tati ka anakan ta. Awan mo ti aramidin na. Kumusta ngay ka anakan? Ti panagsarita tayo kan ni Ricaw. Okay mat, Uncle. Awan mo ti parikot. Ay nasaya at ano kasta? Okay. Nagdaton ka dahin? Ala ni Uncle, tila sasawon na. Kababain. Saan akababain dagita abanag? Kadaw yan laeng ang mapaspasamak dagita. Okay. Inyabkas na kadahin ti ayat na ka. Ay nan, Uncle, tila damdamagan na mo. Kaya't mimuta maamuan kaanakan. Saan na nagdaton, Uncle, Auntie? Agkaraumay, ay niya laangan nga iti ibagbagana no kastangum umay ditaw. Awan, agis istorya may papan iti nasaya at ngar aramid. Siguro, pastor, wano padi, wano panglakayan dayjay. Saan la nga pade, pastor, wano panglakayan, tinasingpag. Ando dita, kas kanirikaw. Wano, ti ko na ni Uncle mo. O di, napaliiw mo. Asan adakas at tao ni Ricaw. Nakainimbag agayam saan aya. Un nga rod, Auntie. Urean niya ti ibagbagak. Awan ti may kontrang ibagana. Ado pa'y tinaadal ko kenkwana. Nagsaya at ngay no kasta. Ang kayat mo mat ni Ricaw no kas pangarigan. Un este, anyat ko na ako. Ay, saan ka nga agbabain? Saan adakas na itaabanag no nasaya at timutibaw. Tidakas kat limad, kas kadalibas, abakisinara, kan agaramid iti immoral. Dayta, titandaanam Alma. Uncle? Awan sa pulamaon kan Ricaw. Adda amin kan kuana akinabakong lang. Sikan tinakapaliw iti dayta. Mabainak tupayan kenkwana, Uncle. Sa anak apulo sa may karikan kwa na. Tirumbang apagdatunan na, kat abogada, maestra, kandagiti nangangato at tao akapada na. Saan ba't nga rod adagita ti kayat na? No di kat may sa akasken ka ti kayat na.
Di nakayat dayjay, Uncle. Agayim kami laeng. Madlaw na siguro adi mo kayat. Iso asaan nakamad a pagdatdatunan. Ha? Unay daytan kaka? Apay, saan mo nga umay ni Rico? Un nga raw. Apay, Alma, imbagam kadikan kuha na asaanan nga umay. Apay kung mga aramidok day tangay. Amum ka day, no apay saanan nga umay. Diyan ka mo Mapanan ija abroad. Ha? Napanan ija abroad ko na ayo, Uncle? Isumat ibagbaga na iday. Nagsaur mo tanda di agayam. Di na pa imbagbagamot. Lumda ang kakadimat. Makapabigla mo ngamin, anti. Kuna na agayam nak. Ngum di na pa imbagbaga da di plano na. Unay mo tanda di tao. No kasta, kaya't mau ang nagpakada kumamot ken ka. Un ako Uncle. Tagayam kami mat. Agam saan kayo umot nga agayan ayat? Saan, Uncle? Nasingad kami lang ititunggal maysa. Kuha. Alya ang Diyak maawatan tirignak, Uncle. Basta saan anasaya at tipan nakaamok anapanan iji abroad. Adi man la nagpakada, uno di naman la dinakdakamat kanyak. nadlaw na siguro asaan mo akayat. Awan mo tinpadpadlaw ko akasta. Anya nga ron ngay, kasta talaga. No awanan jay tao, marik na tayon ti patag na. Ngam no adda dita, saan tayo apagan anaw? Husto ak kaday kaanakan. Husto kayo, Uncle. Sayang mat. No nagdaton kumaken ka, sakbay apimanaw, o di agayan ayat kayo kumaan. Mabalin akasta kuma, auntie. Ay awanan Ket amangan no ijay ton abroad ti pakasarakan na iti asawain na. Ha? Agam san pa'y mo't nakapan. Plano na pa'y laeng ti mapan. Ay na, saan pa'y nga rod kumaanapan, Uncle? Alma? Ha? Di mo kinili ko, Uncle. Nakitaan. Makitam ka ba, guys? Agayatan niya, Alma. Amok dayta, madlaw, unay daytan kaka. Orala tumarengteng anang sabat kenirikaw. Oh, Alma, ay ayatan ka unay. Inarakop nakmatan. Nabayag ang nagpalpali iwak di tiruar. Nangag ko amin anak saritaan nyo kada uncle ka ng team. Anya? Ay ayatin ka, Alma. Ket nakasaga na ak amangi kalay sa akin ka. Itanyaman nga oras sa kayat mo. Ay, iti kabitan na panahon, Rico. Alma. Ay na, nagsaya at nagkalay sa kayo. Puno na ita. Agsimpa kayaon. Tawan mo tanti parikaw. Napaluom mo matla ang ti ayat ti kaanakan may Rico Baraw. Uwan tata, uncle, auntie, kit agyaman ak na kayo. Ay, agyaman kami matkan ka, Baraw. Ay kit, selebrasyon nga rodan Ay, uwan Baraw. Nagsaya ka. O, naidaytan kaka. Saan mo akas na ay ayam dayta? Ano napan kay timay sa nga store ket gatangem maaddan ken ka. Ti ayat ket masursuro. It takes time ako nada. Sipag at tiyaga ako nada pay. Isa gagatam ken anu samlata aging gaamaloom ti ayat na. Ket saan adi masasaan ma-develop wenno mapatanor dayta nga ayat. Amangan no nasamsam ito pa yan, tinasaya at ti panagloom na. Ditan papagayam, tinagibusan, ti pakasaritaan, anapauluan. Napaluom nga ayat. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.